Assalamu alaikum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, Bozor Alami kanalının kattalıqçıları. Dostlar, bugün 10 noyabr 2024 yıl Чүй облысы Соқұлық районы Соқұлық мал базарындамыз. Екінші шығарылыш. Екінші шығарылышта достар жылқылар тартып көргөзөм. Сіздер видеоны алсай только лайкты басып қолдайсыздар. Каналға катталганды унутпаңыздар. Рекламалық қызматтың номері 777 84 96 48. Bir chatten başlayız abi. Ya bırak satla bu. Hoşko. Alındı mı? Kanca oldu ekan bu? Ha hoşkora. Передача. Buldağa keter ha? Buldağa keter de dostlar. Передача ekan bu. Çoğundur. Alıp bak şöyle передача. Keter. Çoğunluklar tak. Ол жерде осы кетчү машиналардын номерин көргөзүп коеюн. Кана бакта? Айтыңыз. 220 менен 0220 Билайн. 53 64 06. 53 64 06. Bir койду канчаны алып кетесиздер? Bir koy çoğun olsa 1000 сом, кичинекей olsa 800 сом. Кичинекей болсо 800, 1000 сом. Так, кайсы жерге чейин барасыздар ушунда? Men Kızıl Kıya'ya çeyim. Кызыл Кыяга чейин, а? Так, торпок, уй, жылкы. Torpaklar 3000'den. Uylar 7000'den, жылкылар 9000. Торпок 3000, уйлар 7000. Жылкылар 9000 geçiyor. Жылкылар 9000 чейин да. Закрытый, кызыл. Buyoqqa açıladi. Açsa деген. Жакшы, жакшы. Ушул номерге чаласыздар достор, мына Кызыл Кыяга чейин барам дейт. Кайсы номерден? Базар Аланы. Эки баштан менде. Так, мына экен машина. 06 117. Ол машина. Кайсысы да? Kızıl Kıya Batkent'e çeyim бар. Кызыл Кыя Баткенге чейин мына экен. О номер көргөзө берейинби? Мына экен достор. Чаласыздар. Кызыл Кыя Баткенге чейин. Жаллабаттан да ала бересиздер, ошондой эле баа. Жаллабат ош полный алабыз дейт достор. Мына. Жылкы базарга эми киребиз мына. Ата улактын жылкылары да бар го, эң тоолу. Assalamu alaikum. Satıldı mı ekan bu? Evet. Kançaga ketdi? Tart vereyim de. 83 çar. 83 Tak. Jaşı qanday ekan? Erkek bu? Yaşı menden yaşı gel. Sizden jaşı? Erkek ha? Kaç? 2 yaş bundan bayda. 2 yaş bundan. 83.500. Жақсы. Жігіт, қанша сұрайсың? Я. 140 мың. Бұның жашы қандай? 6 асый? Мына кет, достар. Мінгенге. 02 деген таблосы бар екен, 6 асый жашы. Оған чоң. Көзі ішіне көгеріп тұрады. İçi. Kanca sırayız ki? Vay kanca sırayız? Kanca sırayız bana? 150 mi? Femi var dedi. 150 mi? Bu neleri var hem? Allah var. Yaşı kanday? Yaşı 9 asıydı. Bu yerdə жүргөн эмес. Bu yerdə жүргөн эмес. Тоодо? Тоодо жүргөн дейт. Ойнойт го бул. Ура деген. 4 бар. Номер айтып кетпейсиздер? 0708 27 97 37. Bunu düşüyorsunuz da anne. Bazına. Düşüyoruz değil mi?
Mına pоворot. Mers ekan, mers. Поворотlar. Vay siz qancha so'raysiz? 200 ming. Keyin bo'ladi. Neleri var yani? Polsha. Polsha. Boyu qancha ekan? 160 plus. 1.60 kilos. Yaxshi. Yaxshi qancha dedingiz? Yazda 3 as. Yazga 3 asi. Bu Polshadan kelganda qani Polsha olganda? Qani Polsha. Qani Polsha. Yoqda kelgan. Qulun gezinden kelgan. Ha, qulun gezinden kelgan. Bu uloq birdemelerge çağla qanday? Chaqan uloqlar o'xshaydi, cho'ngloqqa borlik. Cho'ngloqlarga borlik, ha? Ekasida. Yuritish kerak, chas. Yuritish kerak. Biroq atpa turat, yaxshi oljanlar. Atdı urat deydi. Yaxshi. Bir öyle, je dağı var. Biri var. Sizlar. Nomer qoldirmaysizlar-mi? Qoldiramiz. Aytamiz. 707 0707 210 210 101. 101. Qayerda turadi? Belovskiy. Moskva rayoni Belovodskiyda ekan. Dostlar, chalasizlar. Ya jigit qancha so'raysiz? Ya taqsiray qanday? Ya. Qancha oldu? 130. Alın turul, satılmaydı ekan. O töyde ekan. Qancha so'raysın jigit seni? Qancha so'raysın? 230. 230 ming deydi aka. Ke berrek bastırda. Onda olgan жылқы 230 ming. Bunu jaşı qanday, jaşı? Жазға 4 асы? 4 yaş. Ha, 4 yaş. Жаңа асы deydi. Жақсы. Boyuçu boyu. 1.60 kilos. Так, базар қанша берді ба? Жаңа эле келдим. Бұл нелер бар эми? Улакта жүрдү. Эм чыгатта, үйрөтүлөт. Кээде чабылып жүргөн, а? Жакшы. Номер калтырасыңбы? Базар ааламы? Статасы бар. Ооба. Жана акты өчүп койду, тапкан жоксузбу? Тарттымы? Ya жигит телефон номер калтырбайсыңбы? Алло. 0500 35 53 Dostlar çalasızlar mı? Ne oldu? 120 bin oldu. Uy. Ne жылқы базар. Ne gireyim? Assalamu alaikum. Qancha so'raysiz taqsir? 200 ming. O жылқыға 200 ming so'rayapti. Так, bunun yaşı qanday? 3 asy. 3 asy. Boyuç. Boyu где-то bir 70-65 çıgat o'xshaydi. Ошонто керек ол. Mers degan tablosi bor ekan, ha? Onda Mers. Yaxshi. Bozor qancha berdi bu? Berdi? Жаңа эле келдиңиз ба? Опа. Так, жаңа эле келдик дейт булар. О, кимдик экен булар эми? Eğleri yok. Qancha so'raysiz va? 150 ming. 2 yaş. Paltaraş. Al bu kaçı? Bu 200 ming. Bundan 3 yaş. Bundan dayıga 3 yaş. Bu 200 ming. Bazar alamı. Tak, o taylar. Mana gel. Qayka erkek burgaç oğlar. 10 zurgaç. 10 zurgaç. Qancha aylık bular? 4 aylık. 4 ay. Qaytardım bunlar. Ha bunus Erkek 55 dolar. 55. Erkek bu qancha aylık?
Bu 5 aylık. 5 aylık ha. Ha bunun kança dediniz? 4 aylık. Yok kança bağız. Bazı 45 de ortamı. 45 55. Жақсы. Onu olgun tayla. O kara kança ekan kaşka? 70 de 70. Erkek mi? Erkek. Ha bolçu? 50 lira. Bu 50. Bu da erkek. Evet. 70 bin 55. Kanca sırayız? Kanca sırayız bak. 100 bin. Orga çek. Bu bir yaş boluluk da 6 aylık. Maşine gel. 6 aylık 100 bin son. Verdi mi bu abi? Ne YouTube kanalı? Pazar ağlam. Pazar ağlamı. Так, бұл уже дизайн. Сөйлесем жауап бербей қойды. Шеф, қанша сұрайсыз бұға? 47 oldu. Иә, 47. 47. Ұрғачы. Ұрғачы 47 мың. Так. Видеоны аяқтаймыз достар.